Muteti umwe kuma Mwingi West Jonathan Ngenga ni wavuthiisya mumbunge wa Mwingi West Charles Ngonangosia kwa kwitha anaonikie kukwatiania na ndongoi ya chama cha UDA President William Ruto. Jonathan waweta chama cha Wiper nicho kitethete CNN kwata mwili kwitha mumbunge aipotavya kana ketho akite kivile kiwingi na chama kingi akamusinda yenda kamba onthe kukwata mbau Kalonzo Musyoka. Masi Augustus ena maubo. Jonathan Ngenga na ulani muteti wa Mwingi ya uthuiloni wa SUA ni wa mutula mutimu mbunge wa kisio kiu Charles Ngonangosia kwa kuleana na miamulo ya chama chake cha Wiper vamwe na kukwatiania na serikali ya President William Ruto. If it were not for Kalonzo support, MP usundele with the MP, Mwingi West ni Wiper zone. Na with the Wiper zone for the last 3 elections, mundu wabitate wa Wiper. Wiper ni yeye osa kibila cha Mwingi West. Na Wiper no yeko osa kibila kia Mwingi West 2027. Ilo kuwa mundu wakwasia ati aumie Wiper, nundu wakwitha ndakwendwa. Guilt always a fright. Weke wa wiki ata. Ethano nizireke kulea kweke wa iko weke wata koseti makosa mevo na makosa la mevo ni kwitha we not loyal to the party. Uboa yes vote ya personal decision against people's will. Ngenga ni wa mwenda mumbunge ukuelewa mawia make maki katiba aithingilila maendeleo maumana na kuseuvwa kwa budget kuma kuya mbungeni na vala wa mutula mutimu mbunge nguna kwa kila ukuweta tawosa ilovia kuya State House. Asuma kuna kidhui manendete katika interest yoma kwiti. Bae mundu nendete kwa sia endete maendeleo moso through parliamentary committees. At one budget ile na create between Elon and Yeno. It is all about personal interests. Na wendo manyeto bika 2027 be mundu taka aketi akienda olungo ni enene na veo sindu zita tawaswa company witho ona matumia machinery eva be mundu kasinda Kalonzo Musyoka company. In fact atwiganiwe flag bearer onala mana inasia maingi they will fail all of them. Nundu one thing ethano kuwa mundu akwasia every status akwate maendeleo omwenende sikila kia moto yembunge no because mbunge umanza maendeleo not even through CDF is just 2.5%. Legislation representation sio onzesi alikuwa kwa na independence ya kuwe mwene na wasisia ona maendeleo ala mauki Kitui ukethea bate presidential candidate we Kitui county aungeona hizo vitu. Oingi Ngenga ni wamenda ene ndima ukamba kumukwata mbau mutongoi wa chama cha Wiper Patriotic Front Dr. Stephen Kalonzo Musyoka kwa kusakua atongoi maikiku mevo ambunge katiwa atongoi ange kivadhukanyo na alama kaungama nake ivinda yonde. Ninguduthi akamba monde kuma Makueni, Kitui na Machakos meandikithie kula kwa wingi. Nundu kindu chambe Stephen Kalonzo wa Musyoka deredi kulea koza kibila kio Sumbi na niwa koza kibila kio Sumbi ni waina hapa hand ona katika collision hiyo no waina hapa hand be ando asangi monde yuko unundu emwene nyemwene na nenie nake naambia he is not backing off 100% ni wakai koza kibila no asisi na situation ya nzi beba ndo tekrikileto yuko utu wasa kula takamba topic yo like 5 million county itatu tukuongela ile milioni nyingi itatu siku huko ungi tukoma na 6 million sia votes it will be very easy for him to sail through na central imo support 100%. Muteti one wa mwenda nguna atate kuungamana chama cha UDA kana ayongamia atena chama na vala wa mwekithisia kumwa kivilani ovomana atongoi angi alama hivi tuwe maimu vunani ya Kalonzo ona itina wake kumatethesia kukwata ivila. Hedha ni mundu ume 2027 atry UDA atry kudi independent wende bekano kabike kura ngili 3 and that one you can just take it to the bank. Ve mundu utonya usinda kibila kia Mwingi West atena Wiper ve leader onomwe utonya kwa sani wa lidie kumo kambani either MCA MP vate kwa Stephen Kalonzo Musyoka maingi mamona ala okuwa makwasia o ino mamu fight
media anything vate Kalonzo Musyoka. Ndilivoti ya vilingi wa mauvo wa Mutongoi TV nye nita wa Masi Augustus.